Bajalan sore-sore di kota Kupang Manise, di jalan El Tari tampak jual jagung bakar. Beta sonde sangka-sangka ketemu nona Manise duduk di pinggir trotoar sambil makan jagung bakar. Hei nona Kupang, sungguh terlalu manis. Hati beta tak puku-puku lihat nona duduk sendiri. Beta son malu-malu langsung pergi ke sana. Pura-pura beta tanya nona, jagung bakar jual kar mana? Nona manis bale manyau, bukan beta yang bajual. Show beta langsung minta maaf ponu mulu. Nona, nona Kupang Manise, sio rambut panjang, hidung mancung Nona bikin beta tak gila-gila. Langsung sa beta kenal deng nona. Nona bilang asalnya nyong bujang, beta bilang asal non ju bujang. Sama-sama bujang, jodoh sonde pimane. Hati beta tak puku-puku lihat nona duduk sendiri. Beta son malu-malu langsung pergi ke sana. Pura-pura beta tanya nona, jagung bakar jual kar mana? Nona manis bale manyau, bukan beta yang bajual. Sio beta langsung minta maaf ponu mulu. Nona, nona Kupang Manise, sio rambut panjang, hidung mancung Nona bikin beta tak gila-gila. Langsung sa beta kenal deng nona. Nona bilang asalnya om bujang, beta bilang asal non ju bujang. Sama-sama bujang, jodoh sonde pimane. Sama-sama bujang, jodoh sonde